Senengane babe. Lomboknya. Lomboknya. Porsine babe lur. Mantep lur. Mantep tenan lur. Dan cocok. Lur, ketemu mana karo babe karo Bu Lik ya. Iya. Hari ini Bu Lik arep masak lodah tewel Udah tawel, Be? atau gori lur. Heeh. Tapi dicampuri balungan sapi nanti. Pokoknya ciri khasnya babe cabe wutuh lur, lombok wutuh. Sing banyak ya, Sing Be. banyak. Ayo iki babe arep ngupas gori Iya. tewel. Lanjut sih ya lur ya. Ya. Wih. Lur, gorine mantep ta lur. Lor, saiki boleh arep motongi tewel atau nangka muda, Lur. Iya, beli. Ini nanti dilodeh, dicampuri balungan sapi. Wih, mantep, Oh, Rek. nah, gini loh, Lor, lek motong besar-besar gini loh, Lor. Oke. Ya, gini aja motongnya. Heeh. Oh, gitu, Beli. Terus nangka muda gini lek ngene sampean dimasak apa, Lor? Tak lanjut dulu ya, Lor. Saiki ngerebus tewelnya dulu. Iya, Beli. Dikasih garam. Oh, kasih garam juga. Biar gurih nanti. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Iki bumbune, Lor. Bumbune lodeh. Ya. Enek bawang merah, bawang putih, miri, lombok kecil, lombok keriting, Lor. Wes ngene, Lor, ini nanti digoreng. Marek digoreng diulek. Oke, Lek ngulek men gak berat digoreng dhisik, Lor. Kulit biasa ngono kuwi. Iya. Lek langsung tah tangane gak mampu. Sekarang tewelnya atau nangka mudanya dipenyet, Lur. Iya, Beli. Nanti biar meresep bumbunya. Oh, gitu. Nah, gini. Allah. Pelan-pelan. Lo tadi buli itu anu, Lur, motongnya besar-besar, Lur. Oh, tujuannya mau diginiin, Lur. Dipenyet gini. Bumbunya sekarang mau diulek, Lur, dikasih uyah. Ini, Lur. Nggak terlalu banyak, Beli, ya. Nah, engko lek kurang ditambahi. Jangan nih konongko. Dikasih kunir, Lur, warnanya biar cakep. Iya, Beli. Biar bagus, ada kuning-kuningnya, Lur. Dikit aja, Beli, ya. Oh, sedikit aja gini, nggak usah banyak-banyak, terlalu kuning dah.
sekarang belumnya masuk dulu. Ya. Kok airnya dikit aja, Bule? Airnya dikit aja, engko ditambah banyu nek. Bumbune, banyu bumbu. Ya, Bule. Sekarang direbus sebentar aja, ini sudah empuk lor, udah direbus balungnya. Ya. Udah dimasukin anune apa iki? Tewel. Tewele dilebokne lor. Ya, Bule. Ini nggak ditambahin air tuh, Bule? Ditambahin iki nanti masuk bumbu terus tambahi air. Oh, ini bumbunya juga sekalian? Yang sekarang. Oke, Bule. Ambil bumbu titik lor ben ambiar. Kayak air, Bule. Kayak air lah. Lali beli jan gampang lali ram. Oh, wis cukup airnya. Jadi setengahnya gitu ya? Ini karo masuk tewel iki. Dan meresap dulu. Masak dulu. Nanti ditinggal dulu, baru santannya masuk gitu, Bule? Tinggal dulu. Biasa, lur, senengane babe. Lomboknya. Ini sesuaikan aja, Lur. Kalau misalkan sampean seneng pedes ya dibanyakin, kalau enggak ya dikit ae. Enggak usah dikasih lombok utuh ya enggak apa-apa. Bebas pokoknya. Terus ki masuk anu lor, Apa, Bule? micin, gula merah dikit terus penyedap. Sekalian dimasukin gini. Itu pakai harus gula merah apa bisa pakai gula pasir, Bule? Merah bisa, putih bisa, suka-suka. Kalau nggak ada gula merah ya gula putih. Nggak ada gula putih ya gula merah. Nggak kasih gula ya nggak apa-apa kalau nggak seneng manis. Oh iya, Bule. Gulanya nggak begitu manis, cuma sedikit gulanya. Sekalian dikasih daun salam Dan salam. sama laos. Oke ya, Bule. Nah, wes wayah nyanten nih lor. Sekarang santan nih. Sekarang santannya melebu lor. Ya, Bule. Habis gini biar mendidih dulu. Nanti Nanti kalau sudah mendidih itu sudah mateng. Oh, Jadi tinggal dulu aja lor. iya, Bule. Tunggu ben umuk. Ya. Wes umuk, wes mateng dintas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lur, le masak bukli, lodeh tewel campur belungan sapi, wis mateng lur. Ya, Ya. Be. Ya saiki saatnya madang lur. Ayo. Wis monggo lur, babe karo buli arep madang iki lur. Wis buli Ya. tak buli. Di kok nih Ya. besek ya lor ya. Ya. Kayak belungannya ora be. Ya iki belungan, lomboke aja lali buli. Lomboke buli. Beh, tewel iki mantep lur nek lomboke lur. Belungane lor. Wih. Lombok utuh-utuh ya. Ya, wis. Kerupuk ya, Be, ya. Ya. Timun ya. Timun. Loro wis tak. Loro, kuwi nganune daging, kuwi kanune belung. Jeger. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aman. Aman lur, aman lur. Aman. Delok, Be, Delok, paket Be. aja. Dulure. Iki lho porsine babe lur. Mantep lur. Mantap Iki tenan. ukurane manol iki lur. Manol. Wong manol. Wong manol lho. Manul itu wong kerja ya, Be. Ya mangan lor. Sing banyak, Buli. Iya, ben mundak gembel. Jare babe lek ngarani buli gembel. Wah, lomboke lur. Iya. Mantep iki lur. Oh iya, aku tak jukok lomboke be. Heeh, ndang. Wis rung tak beli, gak sabar iki lho. Wis ndang wis tak mangan. Ndelok
bentuke iki jan wis menggoda banget pisan iki. Ayo. Wis monggo Lur. Monggo. Babe arep beli madang ya Lur ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak lor, kilo lor, kok ini lor. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Mantep tenan Lur. Dan cocok. Pedasnya piye, Be? Wah, pedise tok mantep. Rasane los iki Lur, pedise Lur. Wih, Belungan Lur, belungan. Pas Lur. Meresap ya, Be. Pas tenan Lur. monggo tuh lor. Dicoba. Nyayar lodeh kayak bulik gini lor ya. Iya. Yap. Dan mantep. Lur, jangan tewel, Heeh. lodeh tewel Lur. Iya, Be. Lawe apa ae cocok ya Lur. Masuk ya, Be. Masuk kabeh Lur. Gak tambah be? Aku tambah kuah. Ya, tambah. Nanti aku suka lak ngimbuhnya. Ngimbuhnya jangan mau. Jan enak cocok. Iki Lur, belungane iki sik kandel daginge Lur. Ora belungan resik kan Lur ora. Be, enake piye? Beh tenan Bu Lik, enake gonggur. Alhamdulillah Lur, le madang babe karo Bu Lik wis rampung. Gek yo top tenan rasane Lur. Babe karo Bu Lik tetep ndongakne dulur-dulurku kabeh di mana saja berada ya Lur ya. Tetep diparingi seger waras, sehat, panjang umur Lur. Amin. Gangsar, lancar, berkah rezekine. Oke Lur. Amin. Wassalam Lur. Matur nuwun.